Nakup sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, line-up ni Naga City Mayoralty aspirant Attorney Len Robredo ipinabisto na sa publiko. Dating campaign manager ni Attorney Len Robredo kan presidential election, nag-file na ng Certificate of Candidacy sa pagka-gobernador kan probinsya. 2 persona na taga-barangay Kalawag, Siyudad kang Naga, arestado sa search warrant operation kang Naga City Police Office. Pintigan Healing Art Meditation ginibo sa V Gallery and Museum. Dios marhay na banggi. Ako si Antoinette Eduardo ang sa indung tagapagatud bareta. Line up ni Attorney Leni Robredo ngunya na 2025 midterm election sa siyudad ni Naga ipinabisto na. Aramon ta ang detalye sa report ni Melvin Machado. 4 na aldaw bago ang deadline sa pagsumiter kang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm election, pinagpresentar ni Atty. Leni Robredo ang saing line-up sa pagkabisi alkalde sing konsyal ngunya na paabuto na eleksyon. Si 3rd District Congressman Gabby Bordado nayaon ngunyan sa last term ang magiging running mate ni Atty. Leni Robredo. Nakabalit sa line-up kang dating Vice Presidente bilang aspiring City Councilor sina dating City Budget Officer Frank Mendoza, dating City Health Officer Dr. Butch Borja, dating City Councilor Attorney Mila Rakid Arroyo, asin Attorney Aris Macaraig. Sa kunya, pribadong citizen ako. Nagsabit na pa ng resignation kay Mayor, effective po today, nabawat pa sa mga civil servant na mag-participate sa political activities. Kaya kasuma po sila ko bilang City Budget Officer. Nagpapasalamat po ako inot sa mahal na Diyos, sa grupo po na nagtabang para maayos po si proseso kay Madam Leni po, asin sa pag-iriba ko po ngunyan na yaw na po digdi sa sampulo po nga ning napili. Ipinaliwanag man ni Atty. Robredo na desisyon subot niya na daisunodon ang equity of the incumbent. Totoo po na ang time ni Agron may equity of the incumbent. Actually, decision ko. Dali mo kayo ba ni equity of the incumbent. Tapos sinabi ko po sa pag-iriba na henceforth, dawa sa masunod na pilihan, dawa sa incumbents, ipuhan isumitin nila sa sarili nila. Sa agang alas 10, nakatalan magsumitir kang sedang COC ang grupo ni Attorney Len Robredo. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Attorney Leni Robredo na gabusinda makandidato sa irarom kan Partido Liberal. Liberal Party po ang lubos. We will be filing as members of the Liberal Party. Pagduwa, totoo po na ang time ni Agron may equity of the incumbent. Actually, decision ko. Dali mo kayo ba ni equity of the incumbent. Tapos sinabi ko po sa pag-iriba na henceforth, dawa sa masunod na pilihan, dawa sa incumbents, ipuhan isumitin nila sa sarili nila sa proseso. Padago sa mga bareta, nagsumitir naman kan siyang Certificate of Candidacy si Mr. Bong Rodriguez, ang dating Regional Campaign Manager ni dating Vice Presidente Leni Robredo durante kan presidential election. Inibahan man si Rodriguez kan sa iyang mga taga-suporta sa pag-file kan COC sa COMELEC. Hinagadan man in reaksyon si Attorney Leni Robredo sa pagkandidato kan sa iyang dating campaign manager. Asin inian sa iyang naging reaksyon. Mabuting tao naman si Bong. Mabuting tao si Bong, siguro yung magiging problema lang talaga. Again, yung political risk. Kasi syempre hindi ganun co-organized compared sa magiging kalaban niya. Pero yung pinaka-lesson naman natin sa politika kahit nung nag-congressman ako, nung 2013, pagpasok ko, halos wala akong kakampi. Naalala ko sa Naga plus 7 towns, ang kumampi lang sa akin ng mayor nun, si Mayor Bongat. Yung mayors ng 7 towns, hindi ko kakampi. 186 barangay, so kakampi ko lang 25 na barangay captains. So hindi naman gusto sabihin na parang kulang yung support from local officials, mahina yung rally. So sa akin, talagang yung pinaka-lesson din,
sipag, pagpapakilala ng capacities. Siguro mas mahirap yung gubernatorial run kasi mas malawak yung area na i-cover, pero wala namang imposible. Mientras tanto, inako ni Mr. Bong Rodriguez na dain niya pinipirit si Attorney Leni Robredo na magpahayag ng suporta sa iyang kandidatura. Alagad nagpapangadji subot siya, nagigibuhon kan dating Vice Presidente. Ako po nangangadji, bago lang naglalao, nangangadji po ako na sana i-endorse man ako ni VP Leni. Pero dahil po siya pagpiriton. Garuman lang po siya arog nindo, garuman lang arog kang butante, na dapat hayaan ta siyang magdesisyon kung sa hiling niya kwalipikado ako, kung sa hiling niya dapat po akong suportahan. Pero po dahil nangangahulugan na dahil nagtabang ako sa iya kang kampanya, i-expect ko na dapat na i-endorse niya ako. I have to earn it. I have to earn it. And padagos ko pong gigibuhon ang gabos dahil mayo po akong ginigibong anything na dapat pong maka-offend man sa iyo, maraawat para maraawat ko si pagkatao ni VP Leni. Ako po, dire-diretso lang. And sana po, sa dulo, tawan man ako ni VP Ning suporta, in whatever form, I'll let her do that. Salamat. Sa iba pang bareta, nakasentro sa paggamit kan Metro Naga Water District sa sobrang tubig hali sa irrigation dams kan National Irrigation Administration ang pag-urulay na pinagkondusir ka nakalihis na aldaw bilang solusyon sa pagkulang-kulang nin tubig inumon kan syudad. Presente sa nasabing pag-urulay sinda NIA Region 5 Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera as in MNWD General Manager Florencio Mongoso. Sa masunod na aldaw, nakatalaan magkondusir nin site inspection ang MNWD as in NIA sa dam na pwedeng pagkuananin tubig inumon. Sa pagbabalikan news break, search warrant operation kan PNP Naga, 2 persona arestado. Illegal na droga na kumpiskar. Iyan as in iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated, where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Gusto mo
mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using ARISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Bilis laki, nipis taba, BMEG! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang BMEG Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya mabilis ang kita. Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba, BMEG! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang BMEG Premium. Tuloy-tuloy ang kita. Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urual daw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga maestra sa syudad ni Naga nakisumaro sa pagselebrar kan World Teachers Day. Aramon tang detalye sa report ni Christine Reyes. 2,500 ng mga maestra kaiba ang mga personahe kan Department of Education Naga ang presente sa pagselebrar kang World Teachers Day na pinaggibo sa University of Nueva Cáceres. Amay pa lang napanunan ni mga nagbabaylay kasabay kan magayon na tugtog kang banda ang kasentrohan matapos magparada ang mga maestra hali isa man iba-iba eskwelahan kan Naga. Susog kay Schools Division Superintendent Ma'am Susan Coliano, dakol man subot na pinaghanda para sa mga maestra, arog na lang kang pa-wellness as in lecture. Si mga pig-prepare po, kan sa to yung mga taga-division office. Kunya naaga may health and wellness, after kang parade, saka after kang mass. Tapos may lecture kaming pig-prepare on voice management, tali kila Dr. Peña Flor and Company, para mataanan kapari kang health and wellness kan mga teachers kung paano i-manage ang voice. Kabali sa nakadagdag sa makulor na selebrasyon, iyo ang Mr. and Miss DepEd. At kanahapon would be the program. Ngunyan may
may nabagusan mo dahil nagpa-search kami ng Mr. and Miss Leped Naga, kaya may coronation at yan. At the same time, may production number and itong kabarali sa contest. Tapos syempre may karakanan, may mga showcase man sila. So iyan ang mangyayari ganyan aldaw. Dakula man ang pasasalamat ni Ma'am Colyano sa mga maestra na nagtatao konsidang oras para sa dagdag kaaraman kay mga estudyante, kung kaya ang aldaw na ini ginibo para sa inda. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, magkakaigwanin mga paraffol arog kan Smart TV, refrigerator, may cash as in-kind na inaasahan na itatao sa mga maestra. Susug kay Schools Division Superintendent Ma'am Susan Colyano, dakulang bagay man subuot para sa mga maestra na magkaigwanin arog kaining okasyon bilang pagtaunin danin onra sa higos as in dedikasyon kan mga maestra para sa saindang mga estudyante. Kami ang ipaparapol ganyan as usual. Halos sa mga donors, may cash, may in-kind, may raffle na first, second, and third prizes, Smart TV, refrigerator, so usual po na may tatawag sa mga teachers. Importante dahil aral na yan, mga maestra, yung niya sa frontline. Sila nagsasakripisyo. Kaya ining aldaw na yun appreciation sa inda, pagtaoning recognition, pasasalamat, or gratitude. Sa police report, sarong habal-habal driver na si alias Jodel, 37 anyos as in alias Archie, construction worker na parehong taga-barangay Kalawag, Syudad ni Naga, ang inaresto matapos ang search warrant operation na kasubagong udto. Sa saindang harong kung sain nakakuanin 5 plastic sachet nin pinagtutubudang shabu. Ang duwang sospek ang yaon ngunyan sa kustodiya kan Police Station No. 3 mientras na pinagpepreparar ang kaso sa sainda. Padago sa mga bareta, Pintigan Healing Art Meditation, ginibo sa V-Gallery and Museum. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. May temang Art for the Heart, Body, Mind, and Soul. Ini ang programang pig-organisar kan Rise Above Pilipinas asin sa Tuaro Healing Arts Hub sa pakikipagtabangan kan NCFV Gallery X Museum. Obheto kan proyekto may titulong Pintig na ipabisto sa mga Bicolano ang meditation bilang sarang porma ng art. Actually, ang purpose po nitong Pintigan is makapag-unwind, mag-distress after ng Peña Francia Fiesta. So this is an art for our soul. So it's a meditational creative movements through arts and music. So of course, invited natin si Miss Rowie Santos, isa sa mga artist healer. Istorya ni Ms. Rose Santos, sarong healing artist, naging advocacy niya na ang paglibot sa mananlaing lugar sa Pilipinas para maging instrumento sa paagi ni pagkatod kaaraman manungod sa meditation as in mga benepisyo kayo sa salud, partikularmente na sa mental health kan sarong individual. Si Ms. Ro may walat man na mensahe sa mga Bicolano. Balos sa mga Bicolanos for accepting sa pagbubukas, sa pagtanggap, sa pagpapadaloy sa akin ng magaang at maluwag. Isang karangalan na mapadpad ako dito. Ramdam ko yung komunidad at art scene ng Bicol region, and I'm honored and overjoyed to be part of this. Hindi ko alam kung anong mabibigay ko. Depende yan kung ano yung tatanggapin ko. Pero nawa ay maging bahagi ako ng tuluyang paglaya, tuluyang pagiging malikhain, at tuluyang pagbuo ng napakagandang komunidad ng Bicolano. Sigun man kijiyan, saro sa mga nagpartisipar sa nasabing programa, magayon subutin ng aktibidad para makatabang, partikularmente sa arog ng estudyante, para ma-manage ang stress and pressure na dai malikayang ma-experience sa pag-adal. The experience was very interesting because as someone who is very interested or drawn to the concept of spirituality, it's been something that I've been meaning to actually face in person or physically. Sa paagi kan arog kaining proyekto na ipapahiling na ang art pwedeng maging dalan
para maasistensya ng isusalod urog na sa aspeto ng mental health. Para sa One Media TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pre-launching kan TEDx NCF, pinagpartisiparan kan mga estudyante kan Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni campus correspondent Maui Balane. Sa katatapos pa lamang na pre-launch kang TEDx NCF na pinakainot na TEDx sa Bicol, saro si Cristina Marie Abin haling College of Criminal Justice Education sa naging speaker kan event na nagheras kan sa iyang kaaraman sa restorative justice. Sigun sa iya, magayon na platform ang nasabing event para magtaong kaaraman sa mga estudyante. Personally, as a public speaker, I think it's an opportunity for other people who are not immersed yet in the skill of public speaking to actually have that opportunity to open their eyes in the beauty of public speaking as a nature. Also, as a student, I think it would hone us in our skills. We could be potentially leaders in the future because of platforms like this. Magayon na eksperyensya man para kay Marian Belahe, ninhulita saro siya sa mga napili na magtaram sa nasambitang okasyon. It was honestly one of the best stops that I've done this year, specifically in my second year kasi it was my first time then to speak with people, and hanggang ngayon nga parang hindi pa rin sa akin nagsisink in yung situation or yung experience. So yeah, yun lang. It was exhilarating. Yep. Presente man sa okasyon si NCF President Mario Villanueva na iyo ang nag-isip para marealisar ang nasabing aktibidad. Part of our transformation such that our students or the community would have an outlet for sharing of ideas. Kasi ang TEDx is sharing of ideas yan to the community. So whether it's our NCF community or the whole of Naga or the whole of Bicol, and then when it is a good and interesting topic, na-upload mo sa YouTube, and it can be used worldwide by different audiences who would be interested sa topic mo, something like that. Para sa One Media TV48 Naga, Maui Balane, Newsbreak. Mga tugang, 82 days na lang, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo kan Naga College Foundation, Home of the Champions, leap into the future. Asin yan, ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Da imalingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, asin i-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel. One Media TV48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head.